Ahojte. Tak máme tu rovnicu, ideme hneď na ňu. Máme čísla krát nejaké zatvorky, takže ideme. Dvojku vynásobím s každým číslom, ktorý je v zatvorke, čiže 2 krát x. 2x, 2 krát minus 1 je minus 2, čiže minus 2 píšem. Dám si inú farbu. Minus 3 krát x. Ja násobím vlastne čísla aj so znamienkami, ktoré sú pred nimi. Minus 3 krát x je minus 3x a minus 3 krát minus 2 je plus 6, lebo minus krát minus nám dáva plus. Ďalšiu zatvorku plus 4 krát x je plus 4x a plus 4 krát minus 3 je minus 12. Rovná sa, a na tej pravej strane mám 2 krát x je 2x plus 2 krát 5 je 10. Tak, máme roznasomené. Idem teraz počítať si na ľavej strane všetky x dokopy, čiže tu mám 2x, minus 3x je minus x, plus 4x je 3x dokopy a čísla osobitne. Minus 2 plus 6 je plus 4 a minus 12 je dokopy minus 8. Rovná sa na pravej strane. Nemám čo s čím spočítať, tak len to opíšem. 2x plus 10. Teraz poprehádzujem x na jednu stranu, čísla na druhú stranu, čiže tu 2x. Pred ním nie je žiadne znamienko napísané, preto to bude ako plus. Čiže na druhú stranu to prehodím ako minus 2x, čiže toto pôjde na túto stranu. A osmičku so znamienkom mínus prehodím na druhú stranu ako plus 8, čiže pôjde tam ako plus 8. Takže na tejto strane bude 3x minus 2x, ja to napíšem 3x a prišlo nám tam minus 2x, rovná sa, tu bolo 10 na pravej strane a prišlo tam plus 8. 3x minus 2x je dokopy x a tu je dokopy 18, čiže x sa rovná 18. Ideme to overiť. Skúška správnosti. Skúška správnosti stále sa robí do zadania, čiže miesto x už teraz máme číslo 18, tak budeme písať 18. 2 krát 18 minus 1 minus 3 krát x je 18, čiže 18 minus 2 plus 4 krát 18 minus 3. Neviem, či dobre, nejak to vojde. Teraz tu nemusíme roznosovať. Najprv to, čo je v zatvorke. Čiže 2 krát zatvorka je dokopy 17 minus 3 krát zatvorka je dokopy 16 plus 4 krát zatvorka je dokopy 15. Rovná sa 2 krát 17 je 34 minus 3 krát 16 je 3 krát 10 je 30, 3 krát 6 je 18, čiže dokopy je 48, plus 4 krát 15 je 60. Rovná sa, ja si spočítam najprv toto, dokopy minus 48 plus 60 je plus 12 a plus 34 je dokopy 46. Čiže to je ľavá strana a práva strana je 2 krát z toho zadania, tu beriem, toto tu, 2 krát zatvorke 18 plus 5, čiže to je 2 krát 18 plus 5 je 23 a 2 krát 23 je 46. Vidím, že ľava sa rovná pravej, tým pádom sme to vypočítali dobre. Ahojte.